umugabo wese aba ari umugabo. Umugabo ntaba umwana. Ariko umugore araba umwana. Umugore araba umwana. None binyuraniye. Kubera ko umugore waba umwana. Abagore shabarasa. Zose yadifashe mu maboko. Bashamuka umwana mu ndabi. Abagore reka mbwira amateka y'abagore. Abagore barasa bakwirira abamuzi. Oya prema umusoso wose afise mu maboko. Umugabo ntiyogira ivyo. Umugabo ashaka guhebera. Niko shaka. Nje gituma abagabo bataba abana. Bana bagabo sabana. Wewe rero umugabo uwari we wese we naho uzoronka uwari we wese wewe jaja kanyana keza karire hari umugabo uri garamva yabuze umugore oya ariko umugore arabuze umugore arabuze umugabo abuze nta mugore abura umugabo nta mugabo abura umugore nta mugabo abura umugore umugore ni wabura umugabo none we waramubuze umugabo oya je namuriko yaramubuze nyene yaramubuze ge sindagera nacara umwana ba yaramubuze ge abagabo bari mu nama bariko bari nyine abagabo b'Ibujumbura bo karabana baragufunga just ndiwe nukuri ntibariko bararongora abana beza beza mwabe nyene bafungura nimba wakunze umwe muri aba uzomenye ko uzoza ufise ratio ikwiye mugani tugoye n'ibijumbu turarya n'ibijumbu murarya ibyo birazimvye we ikiro ngo ni cyatanu ikiro c'ibijumbu ukira gusa kuba umukunda n'ibijumba cabiki nirengarenga aho irengarenga nizo zizimbutse shuguri irengarenga za sense oshyiramo gafite babingaye kandi twose turarya nako mwe niwe mutuma dutinya kurongora nituri bifiriti n'amani no kwasha inga zose ziboneka tuye ashaka umugabo n'ubwego makamba ashaka gusa yitwa umugabo wa bwabwari umugabo w'umwana ba umugabo wose amara umugabo WIZZO Media TV WIZZO Media TV si byinshi rero hagene bafungura abakobwa ngatara tunani yantu ko tubona sasa ko turagerageza byo gufungura byarase byaranse kweli aho muri inzoka zaratukisha ngora jeje juju jaja na wewe je ndimo wewe none urimo kandi atari kurafungura we nturi arimo uri karafungura gusa ari karabyina Nijya mbere mbonye abakobwa bisorore acha natwe nyine mbona ko batwanga egase kandi nundi mumesha yarungitse yarungitse aya mafaranga nimbabaza ko tudakora rega ntitwirirwa turyamye mu nzu kandi hano biye bukabiri Samplage wowe umuntu tukanguka iki nibi abantu mutahora muryaga kwa karibu ndakukanga kwe barakumutsa sha ni kuri katajoshe uziyonda uziyujya ne ako gakwavu mukariye kose kazi siri gipande murakomeye kweri muteranye ngo tuzobura abagabo ngo turya cyane umugabo adakora ni wati n'umugore atajya umugabo adakora ati akunda umugore atajya ariko umugabo akora arondera umugore ajya umugore nakura afise amapeti turamo kandi nakura turamo kandi waruvuze kanya ko umugabo atakora umugabo adakora akunda umugore atajya umugabo akora akunda umugore ajya tugerere watuzanira kandi turarura agakwavu kandi none urafise umugabo uramaze kuronka umugabo adakora oya kubera mujya barabizi ko mwege abakobwa basanzwe bajya gose umukobwa atajya gose ari hehe mu gihugu cy'u Burundi nakiriza urutoki umuntu ari agakwavu aruge turi sangapi kwanza ubu turi 15 aho niyo bacamenya ko turabakoze we turiye saa 9 abandi saa 7 baba bariye kera namwe twajya saa 9 ariko mujya neza kweri tuvuye muri shooting tuje tuza kujyaga kwa mwanto aho neza yabayeho neza wewe nabi ndagutoresheje n'uzonyino reka shaka bamwigirisha zami yabanze ndati
ati abiragerezaga mu Burundi nta mustar ahembwa $100 ati rero niragucesha $100 ntuyanyene nanje mbayeho nabi ngucesha $100 ntuyanyene ubayeho nabi wewe kandi agakwavu tugasangiye turi babiri kandi siko hose agakwavu gatambuka kariko karatambuka bagafatiye hajya baca barakotsa wari amaguru abirandi yasigaye mu gikoni barayazana ntibayazana kamera dufise urari hati umubwira yazana naje noreka kuri manager mbonye baby nka mwebwe za jaune mubwira server azane facture mbanze reka ntaco je ndi hiyo aho jeje uramututse je ndi hiyo tuvuze ngo baby za jaune abayo basha ndabatera inkuru inzobe n'ubu noyishaka mu ndwi zibiri ndayifise gerageza ubwirabure gerageza sawa none habuze je navyo shaka nanje navyo shaka kugira inzobe yewe habuze umutagato basi habuze kugira wirabure mugenzi habogira ro nk'inzobe kugira ro nk'inzobe pretty nta nzobe nshaka namutaho ufise mera baguterera uro nk'inzobe amavuta bitanu rero nyene hajya mu isoko no banarosinze oya nukuri kwimana ya nzobe yo mu maso ku maguru yirabura ariko twebwe tuyifise hose none mwe mwayikuye mu nda ya mama natuvuta bwirabure nakuye mu nda ya mama shaka none ndaguhira natuvuta turimwe uwo mukobwa arazi kujya kweri nico rigikugura kwege n'umusoso akagufa kana wenene wakatoka mukareka oya reka je rero nuko ndabasanze muko murajya nanje mba mfise kamera none niwo zikajya basi oya jewe ahantu hose mba mfise kamera sanze rero abantu beko barafungura nkamwe bw'abastari vyamamare banumva no bafata ma urabona iki cyamamare intani nzara duceka kugira tuze twatabura neza mwe mugiye kugenda mukaza murahotorana na mutima mwayo ducukura umenga rya cyane anyicaye ntafise afise ndatwagenda hajya gusa umuhungu n'umukobwa gusangira hari igihe umuhungu agucura cyangwa n'umukobwa agacura umuhungu mugaje uri kurancura hasi iri kumusozi sibira kuyishira hasi niwe ari karangirira akanyaka kakuze neza hari ngaho usanga ari umuhungu yabiguze nk'ibyo abahungu Jeje ndabiheba wewe ubihebye je ndabihebye gashare nazi ukuntu nabizicuye nk'ibyo usanga byaguze sana umunsi sabifuna bigura sana kandi abo bahungu bandi kuravuga Christophe basi oya ni boss umwe mwari kumuravuga gaho yari ni Nuzey Fabrice na John umwe yatuma abantu barire byaguze John guys mwayibonye aba nabantu banyu mukunda so thank you mwabaye ngene bafungura nyimba wakunze umwe muri aba uzomenye ko uzoza ufise ratio ikwiye mugani tugoye n'ibijumbu turarya n'ibijumbu murarya ibyo birazimvye we ikiro ngo ni cyatanu ikiro c'ibijumbu ukira gusa kuba umukunda n'ibijumba cabiki nirengarenga aho irengarenga nizo zizimbutse shuguri irengarenga za senso shiramo gafite babikaye kandi twosubiranye nako mwe nimwe mutuma dutinya kurongora nituri bifiriti n'amani no kukwasha inga zose ziboneka tuzi ashaka umugabo n'ubwego Bakame ashaka gusa yitwa umugabo wa bwabwari umugabo w'umwana ba umugabo wose amara umugabo gusa kwari umugabo umugabo wese abari umugabo umugabo nta umwana ariko umugore araba umwana umugore araba umwana none binyuraniye kubera ko umugore waba umwana abagore shabarasa zose yadufashe mu maboko bashamukana mu ndabi abagore reka mbwira amateka y'abagore abagore barasa bakwirira abamuye oya prema umusozi wose afise mu maboko nk'umugabo ntiyogira ibyo umugabo ashaguhebera niko sha nje gituma abagabo bataba abana bana bagabo sabane wewe rero umugabo uwari we wese we naho uzoronka uwari we wese wewe jaja kanyana keza karire hari umugabo uri garamva yabuze umugore oya ariko umugore arabuze umugabo umugore araba umugabo abuza
nta mugore abura umugabo nta mugabo abura umugore nta mugabo abura umugore umugore niwe abura umugabo none we waramubuze umugabo oya je namuriko yaramubuze nyene yaramubuze ge sindagera nacara umwana ba yaramubuze ge abagabo bari mu nama bari mariko bari nyine abagabo b'Ibujumbura bo karabana baragufunga just ndimu nukuri ntibariko bararongora abana beza beza uri mwiza ari bakwikoza abagabo b'Ibujumbura abantu beza baterana inzigo wewe umuntu agiye urukwavu gutyo urukwavu rwa 24 mili kandi wewe umuntu kamera wayiguji wa reka niyo ni inzigo honye niyo ningo nije ndiko nagira cyane gusumbya akanyana uri kurapunguza ibe ari 25 ni 25 urabihevye urahaze basi sezera abantu bariko barabakurikirana tabasezeye cyane abagize ba filime ndundi muri rusangi wagize neza ko duteramana turiko turafungura nejo manze umvirize nejo murose amahera muzo murungikire ntare kugira dusheza kuduteramisha turiko turafungura ego frère bagende dusheza kubateramisha ke aje tubwira ati ni kuri jewe ndafise ivyo kugera muzo dusangire muzoba mukorotse tuzoba twakorotse sindayonye ntari bizo turashiramo adosheza muri tuntaje duhejeje akazi Chedu simba dufungura tabaha urukwavu naho n'ingurube murayifungura akabenzi rego bega naco bivuze no comment nukavuge nabi gusa gusa nuko byo kwiteranya ariko nukavuge nabi karanditse amateka mu mutima wawe yo akabenzi barakaza bakaza nganzirana ni nta namagufa hera aho zimunaniriye rero nganzirana niyo iyo barakabenzi n'amagufa nitwe kuyabona mama hekeye akabenzi amagufa yako amenga basemenga bari mu faka kanyamako niyo kumutatumya akabenzi mugatuma gakwabo no munsi wari umusi yo kurya gakwabo none musangira ifani imwe ntaguze ifani imwe cyangwa wamaziwa yayimaze nimwabonye ko nayibengada yayimaze kera je ryo zarafise umuno ariko murakundana kweli none abandi bakinyi bagiye ko ndabasanze mu kabare muri babiri anuka badanye film akora je ngumane okay reka basi nkuko kavuga ngo arahaze kuba yari yaje gukora kare kubera kabera ega we yayisigaje inyama yose singiye ego kweli WIZZO Media TV.